Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kenya. Perezida William Ruto yifatiwe mu gahanga n'abayakinya bamushinja kuvuga nk'umushumba kandi ari umukuru w'igihugu ubwo yasubizaga abarwanya gahunda yo gukingira amatungo. Ikinyamakuru The Citizen nitokenetse ko Bwana Ruto bwari mu ntara Garissa yikomye abarwanya gukingiza amatungo avuga ko ari abantu batagira inka bashaka kwigira babamenya nyamara nta bumenyi na buke bagira. Uyu mutegetsi bivuga ko yasubizaga Karonza musiyo k'abarwanyije gahunda avuga ko bidakwiriye. Mu ijambo yavugaga mu Giswahili avanga n'Icyongereza, Bwana Ruto yavuze ko abantu batakanagiye mu ishuri batanagira inka birirwa barwanya gahunda nziza nk'ingiyi yo gukingira. Perezida Ruto yumvikana avuga ati banyagarisa muraho neza, turabona aborozi bageze ahangaha ari benshi cyane. Agakomeza ati ntitugurisha inka, amata n'ibyayi mu mahanga, hari injiji ziri gushaka kutubuza gukingira amatungo yacu. Abo sinjiji se? Rubanda igatera ujiti nibyo. Bwana Ruto arakomeza atuzajya kumva wumve ngo ntimukingize amatungo yayo nyamara atagira n'imbeba mu rugo rwe. Nyuma gato Karonza musiyo kakiza amafoto hanze aragiye inka ze mu rwuri rwe. Perezida Ruto mu kwishongora atari ko abantu b'inkanagira bitabo baba bashaka kungisha impaka z'iki ntabwo bazi ko mfite doktora. Bene bose uretse kuba ari injiji mwumva bafite ikindi kintu banyigisha koko ndi dogiteri. Izo nkanagira amasomo ntizikantesha umutwe. Aya magambo yo kwita abaturage batumva neza politiki y'injiji yakuruye impaka mu banyakenya. Bavuze ko nta perezida ukwiye kuba avuga amagambo ya gishumba nk'ayangaya kandi ari umukuru w'igihugu. Iyi politiki yo gukingiza amatungo muri Kenya itari kwemerwa n'abatavuga rumwe na leta izakorerwa ku matungo nibura miliyoni 80, ariko ayirwanya bose ngo n'abantu utamenya aho bize ngo bigiye munsi y'igiti bashaka kujya impaka na perezida ufite impamyabumenyi y'ikirenga. Umwaka ushize nabwo Perezida Ruto yavuze ko abarwanya gahunda yo gukingira amatungo ari abantu b'abasazi badatekereza ndetse b'injiji. Ibyo nabyo byazamuye amarangamutima muri Kenya, abaturage bavuga ko perezida wabo arajwe ishinga no gutatanya abaturage gusa. Hagati ariko kandi habaye imyigaragambyo isa n'ikomeye mu mujyi wa Kututsi mu ntara Kirinyaga muri Kenya, ubwo umucuruzi w'inyama yakataga ubugabo bw'umugabo wari umurima amashiringi 50. Abaturage babibonye bavuze ko umucuruzi w'inyama kuwa kane yashwanye n'umurima amashiringi 50. Kuwa gatanu barashyamirana mujyana mu nzu yacururizagamo ahita amuca ubugabo. Abaturage barasaba ko aciwe ubugabo ahabwa ubutabera kuko ngo ari ikintu kibabaje kubona amashiringi 50 ashobora kumugaza umuntu ako kageni, cyane ko bamujyanye yitaraganya mu bitaro by'intara. Icyateye ubwoba abanyakenya nuko abaturage bavuze ko mu gihe umugabo wakoranye mugenzi we leta itamufashe ngo hanwe byihanukiriye bamuhiga ubwabo bakamufata nawe bakamukona nk'uko babigenje. Nararanganiza amato ibinyamakuru byandikirwa muri Kongo Kinshasa. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Banatwe umunyamabanga mukuru wa Bwana Antonio Guterres yasabye impande zihanganye mu burasirazuba bwa Kongo ni ukuvuga M23 n'ingabo za leta FARDC gucecekesha imbunda bagaha amahirwe amahoro. Ibinyamakuru bya Loni nka Radio Okapi bisubiramo amagambo ya Bwana Guterres yavuze ko hangayikishijwe n'ibera mu burasirazuba bwa Kongo kuko abantu barirwa mu bihumbi bishwe abandi bakava mu byabo, ndetse ngo imitwe yitwaje intwaro bigaragara ko ifite ubukana ku buryo isaha yose ibintu bibi byaba. Bwana Guterres mu ijambo ryagaragaza ko ibihugu atavuze amazina bikwiye kubaha ubusugire bwa Kongo Kinshasa, ariko ashinga agati ko ikibazo kiri muri Kongo gikeneye kuganira ko abahanganye abona ko intambara nta kizamara. Ubu butumwa bw'umunyamabanga mukuru wa Nikore M23 na leta ya Kongo bwo kuganira buje mbere gato y'inama karundura itegereje kuwa gatandatu muri Tanzania izahuza abategetsi b'ibihugu bya EAC n'ibya SADC igamije gutanga umurongo kuri iki kibazo. Inyeshyamba za M23 zikunze kuvuga ko zitarwana zigamije gufasha ibice by'ubutaka bwa Kongo Kinshasa, zishaka ko baganira hakumvikanwa ibyatumye begura intwaro. Nk'ubu kuwa gatanu M23 yigaruriye santere ya Karere muri teritwari ya Karere ni mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo. Uyu mutwe yigaruriye santere nyuma yo kwirukana biro ry'ingabo za leta ya Kongo. Karere yafashwe na M23 yongera kuri santere ya Nyabibwe. M23 yigaruriye mu masaha make ashize. Ifatwa ry'iyi santere risobanuye ko inyeshyamba za Jean Sultani Makenga zikomeje gusatira iyi santere ya Kavumu isanzwemo ikibuga cy'indege. Kuri ubu hari impungenge z'uko M23 ishobora kwigarura umujyi wa Bukavu ikomeje gusatira, ndetse amakuru aturuka muri uyu mujyi avuga ko ibikorwa bimwe byatangiye gufunga imiryango. Leta ya Kinshasa mu minsi yashize yakunze kumvikana ivuga ko itazaganira na M23, umutwe uvuga ko ari uw'iterabwoba bishinja gufashwa n'u Rwanda. U Rwanda rwakunze guhakana ibirego bya Kinshasa rukavuga ko iki gihugu ahubwo gifashe FDLR, umutwe ugizwe na bamwe mu basize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda bahora bashaka gukuraho ubutegetsi bw'i Kigali. Ibyo Kongo Kinshasa nayo ihakana. Mu cyumweru gitaha akanama gashinzwe umutekano mu muryango wa Afurika yunze ubumwe kazaterana muri Ethiopia. Umunyamabanga mukuru wa Loni ivuze ko azakitabira kuko ikibazo cya Kinshasa na M23 kizaba kiri mu by'ibanze bazaganiraho. Ibiganiro by'abategetsi ba EAC na ba SADC ni inkuru itegerejwe n'abanyamakuru batari bake baba muri kano karere mpuzamahanga. Ubu ikigezweho ni amasesengura ku bishobora kuva muri Tanzania kuwa gatandatu mu gihe amahanga akomeje gusaba ko intambara ihagarara. Inkuru nyamukuru izaba itegerejwe kuwa gatandatu nimugoroba nyuma y'inama y'abakuru b'ibihugu by'akarere bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba hamwe n'ibigize umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC, aho Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo ari mu bemeje kuzitabira nk'uko perezida wa Kenya aherutse kubitangaza. Mu isesengura rya BBC bavuze ko niba perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Tshisekedi wa Kongo Kinshasa bahuriye Dar es Salaam mu biganiro bizaba ari intambwe kuko mu buryo buzwi baheruka guhurira imbona nkubone
mu nama kuri iki kibazo 2022 Tina Salamu uvugira ibiro bya perezida wa Kongo yatangaje ikinyamakuru Top Congo FM ko Tshisekedi azitabira inama gusa ntiyemeje niba azitabira hibereye cyangwa se ari ikoranabuhanga. Gusa perezida Ndayishimiye Burundi yohereje minisitiri w'intebe Tina Salamu yavuze ko uruhande rwa Kongo ruzajya muri iyo nama gusaba ibihano bikomeye ku Rwanda, gukora ku butaka bwabo ingabo zose z'ibindi bihugu bitatumiwe, ndetse no kumvikana ku gahenge. Ku ruhande rw'u Rwanda, minisitiri w'ububanyi n'amahanga Olivier Nduhungire yabwiye ikinyamakuru France 24 ko kuri iyi nama perezida Kagame yizeye kubona ibiganiro ku gahenge hagati ya leta ya Kongo n'umutwe wa M23 ndetse no guhagarika imirwano. Oni na Kongo bivuga ko u Rwanda ari rwo ruri inyuma y'M23 ibyize impande zombi zihakana, mu gihe abategetsi b'u Rwanda bavuga ko Kinshasa igomba kwemera kuganira n'M23 nk'inzira yo guhagarika intambara. Kinshasa yakomeje gushimangira ko itazigera iganira n'M23, umutwe wita ko ari uw'iterabwoba. Usesenguye ibindi biganiro byo kugerageza guhuza impande zombi kumvikana bugahenge kuko bahagaritswe imirwano ngo hashaka kugisubiza mu mahoro bishobora kugerwaho i Dar es Salaam. Kuva 2022 amasezerano n'agahenge yagiye yumvikanwa hagati ya Kongo n'u Rwanda, aho abategetsi barwo bavuga ko basabwe gukoresha umubano bafitanye n'M23 bakayitegeka guhagarika imirwano, ibyo u Rwanda ruvuga ko rwemeye kandi rwakoze. Aya masezerano ariko ntiyagiye amara kabiri imbere y'uko imirwano yongeraga ikubura. Kuva mu gihe cya Bunagana kugeza umwaka ushize, M23 isatira Goma igeze i Masisi. Buri ruhande FARDC na M23 rwashinjaga urundi kwica amasezerano n'agahenge yabaga yumvikanwa n'abategetsi Rwanda muri Angola. Kuri iyi nshuro i Dar es Salaam birashoboka cyane ko inama y'abategetsi nayo ishobora kugera ku masezerano n'agahenge, gusa birashoboka ko ku rubuga rw'imirwano ho bishobora gukomeza kugenda uko byagenze na mbere. Iki kibazo cya Kongo Kinshasa kigiye guhuza EAC na SADC imiryango ntikibona kimwe mu gukemura amakimbirane muri Kongo. Umuryango w'ibihugu bya SADC mu mpera za 2023 wafashe umwanzuro wo gushyigikira leta ya Kinshasa, wohereza ingabo gufashiza leta ya Kinshasa guhashya M23. SADC mu nama yayo y'abakuru b'ibihugu yo mu mpera z'icyumweru gishize yavuze yeruye ko ingabo z'u Rwanda zifasha M23 mu bitero byayo, kandi ishinja M23 kwica amasezerano n'agahenge ko mu kwezi kwa karindwi k'umwaka ushize ka Rwanda. SADC kandi isaba abategetsi ba politiki na diplomasi ikibazo kireba gushaka umuti mu nzira y'ibiganiro harimo n'ibya Rwanda. Ku rundi ruhande, umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba EAC ubwo yaheruka guterana no mu cyumweru gishize nyuma y'ifatwa rya Goma, ntabwo washinje u Rwanda kandi wasabye Kinshasa kuganira bitaziguye n'abarebwa n'ikibazo bose, harimo na M23 n'indi mitwe yitwaje intwaro ku byo yinubira. Mu nama y'i Dar es Salaam itaratumyemo M23, ipfundo ry'ibiganiro rishobora kuba rishingira kuri iyo ngingo. Kuba yasisa Tshisekedi kuganira M23 no kuba SADC isa n'iki Tshisekedi uhagaze kuba atazaganira n'inyeshyamba no kuba SADC ishinja u Rwanda gufasha M23 ni inzira zisa n'izinyuranye kandi zigamije kugera ku ntego imwe, ari ihagarikwa ry'intambara n'amahoro arambye muri Kongo n'akarere kose k'ibiyaga bigari. Igisubizo kizaboneka kuri iyi ngingo itumvikanwa n'iyi miryango yombi y'ibihugu nicyo gishobora guha icyerekezo cy'iyi ntambara. Mu bigaragara EAC na SADC n'ibyumvikana ku mwanya w'u Rwanda mu makimbirane ari muri Kongo. Iyi nayo ni ingingo ngo ishobora kugarukaho cyane muri iyi nama y'i Dar es Salaam, nubwo bigoye kwitega ko tuza kubona umwanzuro kuri yo. U Rwanda ruhakana ko rufite abasirikare muri Kongo, ariko ko rwafashe ingamba zo kwirinda ku mipaka yarwo ngo intambara muri Kongo Kinshasa itambuka ikagera ku butaka bwarwo. Perezida Kagame kandi asubiramo kenshi ko muri Kongo hariyo ikibazo cy'u Rwanda, umutwe wa FDLR ushinjwa gukorana na leta ya Kongo, ibyo Kinshasa nayo ihakana. Hari amahirwe menshi ko abategetsi b'ihuriro i Dar es Salaam bashobora kugera ku masezerano yo kuba imirwano ihagaze, ariko guhagarika imirwano mu buryo burambye bizava ku ngingo zitandukanye zizafatwa no kubahirizwa kwazo bya nyabyo ku impande bireba. Ingingo ya mbere ni ukwemera guhagarika imirwano. Iyi ishobora koroha kumvikanwa, ariko inshuro nyinshi byemerejwe mbere, ariko impande zirwana zikabirengaho. Nta gihamya ko niba i Dar es Salaam byumvikanwa bizubahirizwa ku rubuga rw'imirwano. Ingingo ya kabiri ni ibiganiro by'amahoro. Umuti wa EAC wo gusaba Kinshasa kuganira M23 n'indi mitwe ushobora guhindura ibintu. Ibiganiro na leta biri mu byo M23 nayisaba. Hasigaye kumenya niba EAC izabihurizaho na SADC. Kugeza ubu isa n'iri ku ruhande rwa leta ya Kongo rwo kurwanya inyeshyamba. Nubwo iyo miryango yabyumvikanaho, hazaba hasigaye kumenya niba izabasha kumvisha perezida wa Kongo gutambuka umurongo utukura wo kuganira n'inyeshyamba za M23 yita umutwe w'iterabwoba. Nta gushidikanya ko muri iki gihe ubutegetsi bushya bwa Perezida Donald Trump muri Amerika mu buryo bugaragara bwitaye cyane ku bibazo bya Amerika kurusha ibindi biri ahandi. Uko ibintu byifashe muri iki gihe hari itandukaniro ry'uko byari byifashe 2012 ubwo M23 yafataga umujyi wa Goma ikawumaramo iminsi 10. Icyo gihe igitutu cy'amahanga by'umwihariko cy'ubutegetsi bwa Barack Obama wategekaga Amerika icyo gihe ku butegetsi bw'u Rwanda, M23 byagize uruhare rutaziguye mu gutuma M23 iva Goma, biha n'imbaraga ingabo za MONUSCO na SADC kuyikurikirana no kwinesha ihungira mu Rwanda no muri Uganda. Abategetsi ba Kongo muri iyi minsi bashishikajwe no gusabira u Rwanda ibintu mpuzamahanga. Ibibayeho nta kabuza byashyira igitutu gikomeye ku Rwanda rwakira nibura 1/3 cy'inkunga ku ngengo y'imari yarwo.
gusa icyemeranwaho muri rusange nubwo kitaragerwaho ni uko umuti w'ikibazo cya Kongo wabonekera mu bushake bwa politiki bwa nyabwo bw'abategetsi bo mu karere n'aba Kongo by'umwihariko biciye mu nzira z'ibiganiro by'amahoro nk'uko biheruka kuvuga na Uhuru Kenyatta wahoze ategeka Kenya usanzwe ari nawe muhuza muri iki kibazo. Umutwe wa M23 ushinzwe ingabo z'umuryango w'abibumbye ziri mu butumwa bwo kugarura amahoro muri Kongo kurekura abasirikare bo mu ngabo za leta ya Kongo n'abarwanyi ba FDLR bafite intwaro kugira ngo bajye kwica abaturage bo mu mujyi wa Goma. Ibi byatangajwe n'umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka mu itangazo yasohoye kuwa kane. Bwana Kanyuka yavuze ko mu MONUSCO yarekuye M23 ashoboye gufatamo batanu bari bafite imbunda na za grenade. M23 yongeye gushimangira ko izakomeza kurinda ubuzima bw'abaturage, yungamo ko idashobora kwihanganira ibikorwa nk'ibi binyuranye n'intego zayo. Uyu mutwe mu itangazo ryo kuwa kane kandi washinje igisirikare cya leta ya Kongo gukoresha indege y'intambara y'ubwoko bwa Sukhoi mu kumisha ibisasu mu duce dutuyemo n'abaturage bikica abantu bane bahitwa Nyabibwe barimo n'uruhinja. Aka gace ka Nyabibwe muri teritwari ya Karere muri Kivu Amajyepfo M23 yakigaruriye kuwa gatatu mw'iki cyumweru nyuma yo kwirukana amiyoro ry'ingabo za leta ya Kinshasa. Perezida Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo ariko kandi kuwa kane yaciye amarenga yo ku gihugu cyaba kigiye gucyura abasirikare bacyo bari mu burasirazuba bwa Kongo. Perezida Ramaphosa yabigarutseho ubwo yagezaga ijambo ku baturage b'igihugu cye. Mu ijambo yagejeje ku baturage, Ramaphosa umaze iminsi ari ku gitutu mu gihugu cye kubera abasirikare bagera kuri 14 b'iki gihugu biciwe mu mirwano mu byumweru bibiri bishize, yavuze ko hagomba kuboneka igisubizo mu mahoro. Afurika y'Epfo yohereje abasirikare barenga 1000 mu ngabo z'umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Amajyepfo SADC gufasha ingabo za leta ya Kongo FARDC guhashya inyeshyamba za M23 nubwo zikomeje kubafatana ibice byinshi by'intara Kivu Amajyaruguru. Nasimbukiye muri Uganda, abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Banditse ko umugaba w'amakuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba yatangaje ko bababajwe n'umwanzuro w'urukiko rw'ikirenga rwambuye ububasha inkiko za gisirikare kuburanisha abasivile. Ikinyamakuru Daily Monitor cyanditse ko General Muhoozi yasabye Perezida Museveni guhaguruka bwangu akarengera igihugu amazi atararenga inkombe ngo byakozwe n'urukiko rw'ikirenga n'ubugambanyi ku gihugu. Uyu mwanzuro w'urukiko wanakiriwe nabi na Perezida Museveni yavuze ko atakwemera ko igihugu gitemba ngo nuko abantu bambara amakanzu n'ingofero bavuze. Mu ijambo rya General Muhoozi avuga ko nta wakwemera ko igihugu kiba akajagari ngo nuko abacamanza bavuze, agaragaza ko byazaba impamvu y'umutekano muke no kutubaha inzego z'umutekano. Yasabye umugaba w'ikirenga w'ingabo za Uganda gutangatanga mu maguru mashya. Uyu muhungu wa Perezida Museveni wananze kwitaba inteko ishinga amategeko yavuze ko igisirikare kiri gukorana na Minisiteri y'Ingabo n'intumwa nkuru ya leta ngo harebwe uko hagira impinduka zikorwa ari ku rukiko rwa gisirikare rugumana ububasha ku gihugu. General Muhoozi avuga ko igihugu bukigeze mu ikorosi yuko hagiye kuba amatora umwaka utaha, ariko ingabo ngo ziryamiye amajanja uzagereza guhungabanya umutekano w'abanyarwanda ntazamenya ikimukubise. Perezida Museveni babona ko abacamanza bemeye guca urubanza muri ubu buryo ari ibyitso by'amahanga byagurishije igihugu, ndetse banavuga ko igihugu kitabarwa n'abacamanza. Uko byagenda kose nta wirengagiza ko inkiko za gisirikare arizo zatumye Uganda itera imbere uko imeze uku. Kuwa kane mu muhango wo kwizihiza itariki 6 ukwezi kwa kabiri igaragaza igihe intambara yagejeje Museveni ku butegetsi yatangiriye ibizwi nka Karere sita, Perezida Museveni yirinze kugira icyo avuga kuri uyu mwanzuro w'urukiko rw'ikirenga. Agaseke k'amakuru mu karere gapfundikire mu Burundi, abanyamakuru bakoze babo nino barandika. Banditse ko umuturage muri komini Nyanza-Lac mu ntara y'Amakamba mu Burundi amaze icyumweru afunzwe azira kuba mu Bunyamba mu mupira wanditseho Visit Rwanda. Ikinyamakuru SOS Media cyanditse ko uyu mugabo ufunzwe Bwana Patrick Nsengiyumva umuryango usaba ko afungurwa kuko kwambara Visit Rwanda nubwo wamenyekanishije u Rwanda bitagize icyaha cyamuheza mu munyororo. Amakuru avuga ko amaze icyumweru afunzwe muri kasho za polisi. Mu ibazo ry'uyu muturage avuga ko uyu mupira wanditseho Visit Rwanda yawuguze mu isoko rya Rumonge abantu bose bareba, ariko ngo banze kubyumva arafungwa. Abanyamategeko mu Burundi bavuga ko nta tegeko n'imwe bazi rihana umuntu wambaye ibirango biriho u Rwanda muri iki gihugu, bagasanga ari ugufungirwa ubusa no kumwumvisha. Kuva mu kwezi kwa mbere umwaka ushize ubutegetsi bw'u Burundi bwafunze imipaka yose yo ku butaka ibuhuza n'u Rwanda. Kugeza ubu turimo tuvugana, Gitega igaragaza ko Kigali cyikiye bashaka gutembagaza ubutegetsi, ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye aherutse gutangaza ko Perezida Paul Kagame ashaka gutera Uburundi akabwomeka ku Rwanda.